Muraho, uyu munsi nkaba nabateguriye byinshi witwa John Locke mwamenye cyane, witwa Keanu Reeves. John Wick yavutse ku itariki 2 z'ukwa cyenda mu 1964, avukira ahitwa Lebanon muri Beirut. John Wick akaba ari umukinnyi w'amafilime ndetse agakora amafilime ndetse akanayobora abazwi nk'abadirector. John Wick afite ubwenegihugu butatu aribwo Amerika, Ubwongereza na Canada. John Wick bikavuga ko afite uburebure bwa metero 32 uko bigaragara hano. John Wick bikavuga ko afite ibiro 84 bagereranyije. John Wick mu byitwa zodiac sign cyangwa se western zodiac akaba azwiho kuba ari Virgo. John Wick ahagarara mu mwaka wa 2022 akaba yaravuga ko afite imyaka 58 y'amavuko. John Wick se akaba yitwa Samuel Nolan Leves Jr. ndetse na mama we akunda cyane akaba yitwa Patricia Tyler cyangwa se Tyler Patricia. Afite bashiki be batatu ndetse akunda cyane, gusa bikaba abenshi mu bagize umuryango we baritabye Imana. John Wick mushiki we wa mbere akaba yitwa Kim Leves, murabona hano cyane rwose, ndetse mushiki wa kabiri akaba yitwa Emma Leves, ndetse mushiki wa gatatu akaba yitwa Karina Miller. Ndetse ko akunda umuryango we cyane, gusa benshi muri bo bakaba baragiye bitaba Imana, akenshi bazize impanuka y'imodoka. Mwakoze cyane kudukurikira. Follow, like, share na comment, ndetse mukaba mwatubwira undi muntu mwifuza ko twazabakoreraho ubutaha. Ni biography y'abantu bamenyekanye b'amabyamamare twabigiraho byinshi. Follow, like, share na comment. Ciao ciao. Imana ibarinde.